ngithi angibingelele kubaphathi bomsakazo we-Ecotism IT. Sithi ke namhlanje ngalolu suku lomhla ka-14 sasinentshisekelo sithempeli laseMbalenhle ngoba kubhaliwe nje la emva kwami ukuthi sifisa ukuthi namhlanje senzele uThixo, senzele uJehova wethu ukuthi sicole amakhosi asezulwini ngenkomo. Siphethe-ke inkomo ngoba ibonakala nje bazoyibona abangcwele umhlaba wonke nembuzi. Lapha enkomeni siphethe-ke bezocela nje ukuthi sizoyicelela ezulwini, sizocela umusa, uShembe uthi asiphe uthando, sithandane, esiphe ukukholwa, asiphe izibusiso nenhlanhla. Kumele imindeni yakithi lapha ekhona ayidonse uShembe ayifake ezulwini lakhe. Ngalokho kuyinikela kangaka kwethu inhliziyo zethu zisonyazile. Konke sikwenzayo sibeke unyazo phambili, sicela unyazo ukuthi nasesontweni tempelini lungene kithi njalo lusilawule lisibuse ngaphakathi ngoba namanje sikwenze ngothando, kufanele sinothando njalo omncane ebuko omdala, omdala ebuko omncane. Ngithi-ke namanje njengoba kuqhubeka umsebenzi nangomsombuluko siyahamba ngomhla ka-16 sizosheshe sihambe nje kusasa solungisela ukuthi ubaba uza kithi e-Israel singama-Israel emfundisweni tempeli kuba Mshumayeli Mgazi. Sobe sinomsebenzi futhi othi ubaba azonyathela iDaveyton, azonyathela hleze lapha esikhona nathi sihlala khona e-Israel. uNkulunkulu akhumule amathambo obaba bethu. Lokho besicela nawo lo msebenzi nawo wethu siphakathi kuwo nawo. Lokho nje besizocela sithi uNkulunkulu nani ngathi umsebenzi wenu ngawukhulisa udlodlobale ngoba nibeke umsebenzi wonyazo ebalazweni. Ukuthi antu khona abantu abala isonto lokho efika kutshela ukuthi ngeze inkonzo kaShembe yonyazo wezulu ngiyibone ku-TV, uyazi i-TV ethi omunye ngezwe radio ngishunyayela, omunye uze i-Ecotism ikhulume ihambisa umhlaba wonke emafonini. Manje-ke ngithi uShembe angawukhulisa ngalokho ngoba sinamanazaretha nje abumsezi i-Ecotism abuye azokhetha inkosi. Sithi inkosi inibusise. Amen.